أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum muhtaram aziz qardaşlarım. Biz özümüzün tafsir derslerimizni davom etamiz. Bugün biz sizin bilan Al-Qari'a suresini öğrenemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a. Mal-Qari'a. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'a suresi 11 oyatdan turadi. Ham ol Makka shaharida inga Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemga Nersesin ol Al-Qari'a. Al-Qari'a ol kıyametinin bir ismi. Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet gününe ko'p isimler berdi. Biz sizin bilan bunga qadar Zilzala surasi turunda siladik. Yani kıyametning ahvallari, onun galametlari, andaga bo'lgan qo'rqinishlar turunda siladik, yer titrav turunda siladik. Bunda ise kıyametning qotiliga turunda silerimiz. Kıyamet gününün isimleri ko'p dedik. Allah Teala ona bir ko'p isimler berdi. Mesela onun bir ismi Sahha deb ataladi. İkincisi Tamme, büyük qaygı. El-Vaqi'a, büyük vaqi'a. El-Gâşiye, El-Qari'a, yani Allah Teala ko'pgina isimler bergan Qur'onda qiyomat kunida. Ham shunun bir ismi Al-Qari'a. Qari'a degan so'z qotillik deganni anglatadi, qo'rqinish deganni anglatadi. Ham o'zining qotiligi, qo'rqinishligi bilan Alloh subhanahu va taolo bizga misol etib, mana shu surada bizga narsa deb aytadi. Al-Qari'a dedi. Birgina so'z. Lam alif yani artikl bilan onun ma'nosin kuchaytirishın Al-Qari'a dedi. Qotiligi va qo'rqinishi bilan yerni va ko'klarni qovushi qiyomat kuni dedi. Mal-Qari'a. Ne kadar qati qo'rqinish ol qiyomat kuni dedi Alloh subhanahu va taolo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kunining mana shu Qari'aning qotiligi turunda lit-tafkhim, yani buyukligin darajasini ko'rsatib mal Qari'a. 3-oyatda Allah Teala aytadi: "Va ma adraka mal Qari'a." Yani ol qiyomat kunining qotiligi va qo'rqinishi ne darajada ekanligini senga kim bildirdi deydi Rabbimiz subhanahu va taolo. Manda Allah Teala nasıl ayttirgatili? Sen onun haqiqatin qoyan bilasan. Ol hisob kunida narsa bo'lashagi turunda kim bildirdi senga? Betinde ol kunni yuraklargina qo'rqmayashaq, ko'zlargina qo'rqmayashaq. Ol kunni jamoat bütün yıldızlar, galaktikalar hamda ko'klar, yerlar, tog'lar
dingizler, narsa kishi ko'ra, narsa bila, bitinisida qo'rqinish haliga tushirlar. Alar da qo'rquv halinde bulurlar. Tozanga eylenirler. Kıyamet gününde bir ırıgına bolsun diye Allah Teala bütün وَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ. Yeryüzünde ham, köklerde bulan her nerse yok bulaşak dedi. Tozanga eylenir, tavlar diye Rabbimiz Subhanahu ve Teala. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ 4. ayet. Ol kinde kişiler katı korkularından tozulgan şikirtkeler gibi tozulup, taralıp giteler. Ham bir-birisini görmezler dedi Allah Subhanahu ve Teala. Kişiler kabirlerinden turganda, manda şunun turunda söz var. Kinde kişiler katı korkularından degen söz, ol kabirlerinden turgan halde, alar şuşa korkunish kıyametini körgeş, korkularından tuzulgan şikirtkeler gibi bulurlar dedi. Yani ol günni Allah Subhanahu ve Teala alarını kabirlerinden kubartkaş, Allah Subhanahu ve Teala'nın va'da günlerin alar körürler, hem şak katıp eytirler. Yasin suresinde de andurunda kile. Qalu ya veylena men ba'asana min marqadina. Eytirler, kim uyattı bizni şuşu kabirlerimizden? Biz bitinde tınışkına yuklıydık. Kim uyattı bizni deb eytirler. Haza ma wa'adar-Rahman ve sadaqal-mursalun deb cevap gelir. Bu sizge Allah Teala va'da etken kıyamet günüdür. Ham peygamberler silep gelgen kıyamet günüdür degen. Yani kıyamet günü hakkında Allah Teala'larga haber verir. Allah'ın va'dası jitti. Ham peygamberler aytgan da va'da jitti deb Allah Teala haber verir. Ol günni kişiler kaya barga, kaya nasa işlerge bergelenip jirgen vakit bulur. Şere bulurlar. Bütün kişi de ağır halde bulurlar. Ol günni kişi kaya kaşırga bilmez. Kaşırga tilese de fakat Allah Teala karşına gana barala. Cevap tuturga. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ diye Allah Subhanahu ve Teala. Bu 5. ayet. Ve tavlar boyalgan ve titilgen yün gibi bulurlar dedi. İhn degen söz ol yün degen mağananı bile. Allah Teala şuşu yün gibi bulurlar deyip tavlarını şağıştırgan. Alar türlü tüste bulurlar. Bu yalgan hem alar türlü tüste bulurlar. Hem eğer de tavlar şuşunday halde kalgaş, kişiler irler, kişiler nindi halde bulurlar mıken? Diyen sırav koyula tefsirde. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 6. ayet. Eğer de birer Müslümanның ülşevinde günahına karaganda savabı avırrak kübrek bolsa, izgilikleri kübrek bolsa, ol günni ol kişi lezzette, sağadette bulur. Hem Allah'ın rizalığına erişir. Hem ol mengelik naim cennetlerine nasip bulur, kırır inşallah.
Ул мусульман җәннәттә кергәч нәрсә була? Фахуа фи ишәтир радия ди Аллаһ Таала. 7-нче аят. Фахуа фи ишәтир радия. Ул мусульман кеше. Yani Аллаһ Таала әйтә: "Амма ма сақулат мавазину фахуа фи ишәтир радия." Берәүнең, ягъни мусульманның үлчәвендә гынахына караганда савабы авыррак булса дип әйттек. Фахуа фи ишәтир радия. Ул мусульман җәннәттә үзе разый булган рәхәт тормышта булыр дидек. Иншааллаһ, ләззәттә, сәгадәттә һәм җәннәтун наимдә. Һәм Аллаһ Таала 8-нче аятта әйтә: "Ва амма ман хаффат мавазину фа уммуху хавия." Ва бер мусульманның үлчәвендә савабына караганда гынахы авыр килсә, гынахы күбрәк булса, ягъни яхшылыгына караганда яманлыгы күбрәк булса. Фа уммуху хавия. Аның анасы мәрхәмәтсез, менә мәрхәмәтсез ана була бит. Булган кеби хавия исемле җәһәннәм аңа урын булыр диде. Кәфир бит инде иманга килми, Аллаһ Таалага ышанмый. Һәм аның урыны әлбәттә җәһәннәм булыр. Аның әнисе дә җәһәннәм булыр диде. Һәм ул әнисенең исеме Хавия дип әйтәләр галимнәр. Аңа бүтән яшәү урыны булмаячак. Шушы урыннан кала. Чөнки ул минәл ашқия ил-мujrimin. Бәхетсез гынах әһелләреннән. وما أدراك ما هي نار حامية. Менә ул хавия кыздырылган, хавия нәрсә икәнлеген сиңа нәрсә белдерде? Нәрсә соң ул хавия? Каян белдең син турында? Шунда җавап итеп Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе әйтә: "Нарун Хамия", 11-нче аят, җәмәгать, соңгы аят. Ул хавия кыздырылган уттыр диде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу кыздырылган утлардан, җәһәннәм утларыннан үзе сакласа иде. Там битте дә, больше записи нету. Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көненең әһвәлләреннән, бар әһвәл, бар әһвәл. Әһвәл дигән сүз һәм дигәндә куркыныч дигән сүзне аңлата. Менә шу кыямәт көненең куркынычыннан безне ерак кылсын иде. Кыямәт көнендә Аллаһ Таала үзенең рәхмәтенә алса иде, рәхмәт күләгәсенә безне алса иде. Җәһәннәм утыннан безне коткарса иде. Безне бәхетлеләр җөмләсеннән кылса иде. Аллаһ Таала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылып, Коръәни Кәримне һәр вакытта да стәлебездә тотып, аны укып, аның белән гамәл кылып, аның өстендә фикерләп яшәргә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.